न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने बिलपनम् परं जाने मातस्तदनुसरणं क्लेशहरणं विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया विधेया शकत्वा तव चरणयोर्याच्युतिरभुद् तदेतच्छन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिव कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि वहवः शान्ति सरला परं तेखा मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुत मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्त्वं मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधविधिसेवाकुलतया मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातास्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बो दरजननिकं यामि शरणं स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरङ्कोटिकनक तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधो चिताभस्मालेपो गरलमसनं दिकटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीश कपदवी भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदं न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाक्षापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेक्षापि न पुनः अतस्त्वा संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपत नाराधितासि विधिना विविधोपचारे केनोक्षचिन्तं परेर्कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मयेयनाथे धत्से कृपा मुचितमम्ब परं तवैव आपत्सुमग्नः अस्मरणं त्वदेयं करोमि दुर्गे करुणानर्वेशे नैतच्छठत्व
मम भावयेथा क्षुधा तृषार्ता जननी स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र की परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मये अपराध परम परावृतम नहि माता समुपेक्षते सुतम मत्समः पातके नास्ति पापग्ने त्वत्समानहे एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योगं तथा कुरु।